Kana zawethu engena manje ezibuhlungu ukuthi-ke i-contract yangizwe nabakwa JAC inqanyuliwe. Sawubona kuphi nokuphi kufanele khona lo mbuso njengamanje abakungelelayo nimathinta acosa intombi zomqomela amahlaka abanye baqomela imali ethi wazi. Kana wethu ngabe sikulakho lokuqala ngicathanze kulungela upress subscribe button share pin comment khona konke uma subscribe ayikho mara khamba so senze ube wena oqala uthola notification uma sifaka video down phambili. Kanti ke ngabe umdala like hayi sihlangana lapha ku comment section ungakhohlwa ukulike ivideo. Ehamba phambili ngane zawethu njengoba nazi ukuthi uNgizwe uke wathi ukutrenda kwathiwa uphusha itribalism njengoba ke bekhuluma ngokucwasa ngokubuzwe la owayisho khona ukuthi imali emakahamba ukhankasa le kwela kube Limpopo washo igama lendawo engasakhumbuli kahle kodwa bakhala ngokuthi abantu base Limpopo indlela asho ngayo uNgizwe indlela abeka ngayo noma pronounce ngayo indawo something upronounce like into useless noma indawo engana value for yena yabo njengoba ukuveza futhi ukuthi imali emuthi ufuna ukuza eKZN kufuneka acele kuyena abantu bakwaZulu. Ngana wethu engicabanga ukuthi iphathimandla ze-EFF beyifuna ukuveza amandla nokubona indlela abenze ngayo njengoba ke baqala babhalela ikhampani yakaJack yonke ikhampani nje esupplier for uJack then yaphendula yathi ikhampani yakaJack yona ayihlangene nama dealership ani but yona isupplier abantu abafuna imaterial noma impahla zakwaJack kwangathi kuyahoxa kwathiwa abaxhumane ne-dealership esePotchefstroom yakwaJack. Uzokhumbula ngane wethu ukuthi uNgizwe wasayina i-dealership yasePotchefstroom yakwaJack. So abe-EFF bayakhona-ke ePotchefstroom bephosa i-email nakhona njalo. So kwathiwa akuhlelwe i-meeting ngayi-29 ngane zawethu ngabo 5 ntambama isinqumo siphumile ukuthi ke uNgizwe iya-terminate contract kusacela ukuthi abuyise imoto yakwaJack back ukuze akwazi ukuthi aqhubeke enze into zakhe. So indlela kwenzeke ngayo mina mangibuka abakaJack bebengenayo into abangayenza noma abaJack ePotchefstroom bebengenayo into abangayenza from now on since i-EFF besithathe over noma besi ingenelelile kulento ngoba kuzobe ngathi sekuyenzelwa noma kuthiwa uNgizwe ube right kanti bona ama customer wabo awahlangene nezenhlangano njengoba bekwazile ukuthi nabakwa-EFF bekwazi ukuthi beconfront iJAC ngoba bayazi mhlawumbe icustomer lingaqhamuka eJAC lento le kwi-EFF. So ngala wethu ngiyafisa ukuthi ngizovola khona udaba ngiyadabuka nje for ichunu ngoba besinethemba noma besibona ukuthi cha imoto elihamba ngayo yakwaJack kanti njengomuntu we-spotlight esi-right futhi ku-right ukuthi kube ukuthi we-ambassador somewhere in companies if kuwukuthi we-influencer. So hence influencer enjalo bengamele akhulume ahlakaze amagama ngale ndlela wahlakaze ngayo. Ngicabanga ukuthi-ke JAC ikhansela into efana naleyo noma JAC wasePotchefstroom ikhansela into efana naleyo i-contract yakhe noNgizwe. Ngala kwethu wahlala lapha no-comment section ngizovola lakho mayelana nalolu daba ezibuhlungu ayipheli ngane zakwethu hayi.